Kain, kapsat. Vlog. Yung ulam natin ngayon, oh. Magandang hapon sa inyo, oh. Papaitan. Adobong isaw ng baboy, oh. Hotdog, sausage. Philip. Sir Obet and Sir Takla. Ay, sorry. Kain. Kain ka kapsat, oh. With pinapaitan, soup. Sarap. Kain. Kenapa? Number 1 adobo, Sir Obet. Kain. Ang pagkadagdag ah. Yung adobo mo. Sana all. Hotdog. So, yung kain lang yung tira. Ginagawa mo? Nalo ko, tapos nalo ko. Sabaw. Sabaw. Oh. Manyaman. Cili, mahal. Okay. Good. Very good. Adobo, very good. Number 1, adobo. Number 1. Adobo. Sarap. Ganito master cook namin, no? Si Sir Obet. Adobo. Master cook. Kain. Sini. Bah. Good. Take, do eating. Sarap mga best. No. Last time. Go. Ano ang adobo? Sarap. Lima. May masumbagan. Naima.
Ano? Kaling-kaling. Ano? Diyan lang. Ano? Meron na naman. Meron naman. Talo na naman. Meron na naman. Meron na naman. Panalo na naman kami. Panalo. Sarap ng adobong isaw ng kapsat. Galing na nagluto. No, napawa. Sino napawa? Meron na, panalo na kami dalawa. Salam Chef Jojo. Dulu kelas Ismail nih dulu kuliah dia ada. Are ini kelasnya yang keluar. Apa? Ini tinggi. Titik. Tinggi loh. Ting. Fitting. Shooting. Panalo. Si Jojo. No. Talo. Michigan. Panalo. Takap na. Kalas. Sudah. Tapos na. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.